je prvi specijal na ovom kanalu. Danas ću raditi specijal za 10 subscribera, također za preglede. Uglavnom, danas ćemo, kao što vidite u naslovu videa, igrati Slender. Da! Idemo. Bez facecama ću snimati, znači nema facecama, ne vidim se ruka. Idemo uniti, znači idemo punjač, dok ćemo punjač. Eto, uključili smo punjač, šalim se. Idemo, kao što vidite, tamo igramo Slendermana. Igramo Slendermana. Idemo. Ja se, znači, usred dok budem ovo igram, već mi je žut. Igrate se sa mamo malo usrana. Oj, Bog, to da dinosaur si ne prošlo 100 puta. Gdje? Slenderu. Uj, kad je dan? Kako dobra puta. Nema Slendermana. Glupa me. Ču ovaj Slenderman glupte? Sam ti ih pojavim na mrežu tepi, link. Listić. Se bojim ovoga. Već meni tu nešto smrdi. Nikad ne volio vidjeti Slendermana. A ja sam mogu pravo hodati. Bog neće nije gledati ovaj mob. Samo mi zanima gdje je. Znam sad gdje. A ja miški do sine sve, znači počuo bi mu usta, mozak, sve izvedio iz njega. Ali izgleda će to on meni uraditi. Sve izvedi iz mene. Oj, brać mila. A u stranu mi nešto smrdi. Točno smrdi bukte. Smrdi mi na nešto. Eno ga sad ćeš dan. Znači u ovoj igri se nema dana. Igrao sam u igricu već nekoliko puta. I da, klip će biti negdje tamo 15 minuta. Zato što je specijalno i zato što nemam drugo što dosadno, uglavnom. I da. Vjerovatno na ovaj video kuckajte dole pitanja. Vjerovatno za 20 subscribera će biti specijal pitanja odgovor. Tako da što brže kuckate pitanja. Znači u ovaj klip kuckajte pitanje zato što sam vam ovdje rekao. Tako samo da znate da očekivate pitanje i odgovor. Tako da eto, očekivajte. Čudimo što nema Slendermana bog. Oj, usreću se. Ne idem se. Čuda božik. Taksi. Mogu li taksijem do kuće, ha? Lijepi taksi. Lijepi taksi.
Oj, Bog te. Oj, Bog te sa. Kako se to dogodilo da je kod taksija Slenderman? Znači, pojao i taksistu i on pustio taksista. Ali baš ne prestrašilo. Evo sad trenutno pljucam, pa je kraj. Neko mi spominje, pljucam. Ne samo Slendermane. Znači sve može osim Slendermana. Može i pauk. U stvari ne može ni pauk, pošto je pauk brz, on me sigurno stigo. Viš ba kak... Tu se neka muzikica čuje. Breću mi ova. Dođi, mami. Slendermanu, dođi, dedi. Dođi, djedi. Dođi. Dođi, djedi. Da te deda sredi. Djeda sredi. Aj, majko mila. Jesam ova igrica napeta. Sve misliš da je u svakom čošku Slenderman. Stvar nije, Bog te. Šta je ovo? Sve ove dinosaurske šape, Bog te. I malo sam izašao iz šume. To mi je drago za čuti. A ne proti on meni, ja mogu slobodno ovako igrat. I tuča, muča, ruča. Aj, majko mila. Od sigurno ima ovdje neki kobara, Bog te. Kobri. Da mi izvijeti. Nešto mi smrdi. Daj mi barem jabuku da pojedem, vidim da sam neki gadnji ne. Šta je freaking ovo? Šta je ono? Už neka prikala šta je. Ovdje mu uvijek nešto smrdi. Idemo. Joj. Čebu? Kaj je ovo? Sve idem u kruga. Treba biti samo naprijed. Skupiti sve listiće. Ovaj serijal neću nastavljati, ljudi. Nemojte misliti da se ovo nastavlja. Zato što je previše napeto. A ja ne volim napete igre. Tako da od napetih igara što volim samo Hunger Games. Samo to i to je to. Samo to i to je to. Samo to i to je to. Treba bi ja ovo završiti. Hajde, dobro, završit ću. Ljudi, to je bilo to od ovog videa. Nadam se da ste uživali. Ja stavite like, još puno lajkova, šerova, subova. Mislim u sljedećem klipu. Veliki pozdrav svima i veliki pozdrav.